Dobar dan, Batajnice. Okupili smo se danas da prisustvujemo pomenu ubijene Milice Rakić, koju su zverski ubili NATO zločinci u trenutku dok je majka uspavljivala. Naša Milica je rođena 2 dana posle Božića 1996. godine i da je nisu ubili Vučićevi prijatelji, kako ih on naziva, danas bi Milica imala 20 godina. Trebalo je danas da ide na fakultet, da ima svoju prvu ljubav, da bude ponos svojim roditeljima, a ne živa rana čitavog srpskog naroda. To je ono zversko lice NATO krvnika koje skrivaju sadašnji predsjednik vlade i predsjednik države i ostale nakaze koje služe okupatorima Srbije. To je lice krvnika kojima srpski izrodi prodaju državu i sve nas. Tu belosvetsku ološ je premijer, kako mafijaši zovu predsjednika naše vlade, proglasio za prijatelje koje voli više od Srbije. I u parlamentu, kako kupci diploma zovu Narodnu skupštinu, izglasali i dali zločincima veća prava nego što su Srbi ikada imali. Za njihove potrebe i ciljeve lome kičmu srpskoj državi Ivica Dačić zvani Banana, Aleksandar Vučić zvani Peder, Nikolić Toma zvani Diploma i Bagra koja sebe naziva ekspertima okupljenim oko njih. Doživjeli smo da naši ministri prodaju svoju rođenu zemlju, a onda da za bačenu paru pevaju i igraju po stolovima u Briselu dok ljube kuzice šiptarskom ološu kao što je zločinac Hašim Tači. Kakva je razlika ljubili ih u lice ili u guzice? To je politika puta u Evropu koju vode Dačić i Vučić. Da pevaju i igraju sa krvnicima srpskog naroda dok njihovi mentori prave rezolucije kojima celokupni srpski narod proglašavaju nacistima. Vladimir Putin i Rusi svaki put stavljanjem veta na ovakve engleske i švapske majstorije vade iz govana srpsku spoljnu politiku Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, ali oni ne vide Ruse. NATO pakt je njima u glavi i saradnja sa njima, kršeći ustav, gazeći srpsko dostojanstvo, a svakodnevno klečeći pred briselskim vratima, puni pasije lojalnosti i razumevanja za njihovo ubijanje Srbije, spremni da oproste sve i prodaju svakoga, isključivo da bi dobili dozvolu od okupatora za još jedan ili bar pola mandata, a sve to čine u našem interesu. Kakvom crnom našem interesu pričate? Nije to naš interes, Aleksandre Vučiću. Sa ovog mesta poručujem da je naš interes naša Srbija, u kojoj se pitaju Srbi, a ne briselski fašistički malumnici. U našem interesu je da vam poručimo: marš NATO, bagro iz Srbije, i vodite vaše sluge sa vama. To je u našem interesu. Živela Srbija!